Na maamukelana nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuntlha we have a short update about Ben Mayengani, the president, of course. Yeah, so ka siku ra namuntlha, of course, ra 28 June fika ni nghena ka account ya Ben Mayengani, the president. Loko ni fika ni nghena la ni fika ni hlanganisa hi this post here. La yi nga fika yi tsale ku ni ta dzima hi nhloko. Swi short. So ko a line, so there's a high possibility yo leyi ko va line yi nga ndeka risimu ro karhi ra Ben Mayengani leri nga ta of course ri karhi huma so far hi ti 1 August ku i date leyi nga promisa yona ku album yi ta yi kha yi huma. So ko va a short line kwala in most cases. Hi leswi nga ndeka hi ku na album ya last year ya tiko ra ka hina yi va kha yi nyika ti-line ta muxaka wolowo. Loko man and then tlhela fika hi kuma ku hayi ti kona ndeka ngoma. Yeah, and then of course ni mi komba some of the screenshots of course ku mi komba ku ni vulavule yini. Ni fanele a ku ri xa 12 July album ya ha ri kule no huma yi tsale ku mali ni bohele enyongeni i risimu leri bohele enyongeni mali ni bohele enyongeni. Yeah, and then rin'wana va ri wa swi vona leswi u ta dya kono naswona it's also part of the song, right? Nyada ku engela na van'wananga na rona. So hinkwato ti-line leti loko hi fika hi cheka album liya tiko ra ka hina ti kona hinkwato ka tinsimu. So I'm convinced ku this line na yona ku na possibility yo yi ta huma ka album ya Ben Mayengani the president the 1 August, unless if yo fika yi susa risimu ra kona of course. So it's either a line yo leyi nga ta yi ri ndeka ngoma or it's a title, but there's a low possibility yo i title ku ngo va ku ri line and then ka ngoma ya yona somewhere. Yo, so sweswo a ka hana swin'wana, the update is finished. Loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe.